Hello Manipur tabi ribasing bu ahan bamaktada taram nokchari ngasi sirai numit oibana haksel gi live phone in program thamjai mahusagum aduna hojik ta suning sing jakre ngasi gi lokochari be hiram masi koi gi miyamna yamna koi gi chingnaba aduga masi toina su maruina koi gi winter gi matam china su khare henbra adudi horen doctor da hangjage toina thengnaba heart attack adu heart attack si thoba matung dai koi na punsi si kamdongna kangadege lemori ba punsi punchinung changna karamna hingadagi habidugi matang da lokochabani hiram segi matang da hojik studio da lengsin da na lebire Sky Hospital Imphal gi chairman aduga chief cardiologist Dr. Lairikyengbam Shyamkishore Dr. C mamang the British Clinical Excellence Award 2010 da phangbi kre aduga UK United Kingdom dagi FRCP amadi MRCP tobirabani aduga AIMS dagi MD aduga DMC tobirakpani deligi yam nungai doctor na chellaba matam kai thopi duna lengbirak pasi lengbirak pagi damakta doctor wo ahan bada thagacheri thank you miyam nanga sigi khogi thorum sida saruk yanana bagi damakta telephone number se muktang note toshin bigani hairiba number sida dial tobirak laga heart attack karino kamdona thokpano kamdona masidagi thokharba phawbada lemhori ba punsinung changna karamna hingadagi haibana chingbagi matang da khangbining basing lengchin biriba doctor dagi hangbiba yagani number ningsing jarak lage 93623-27078 amutang ganing sing jage 93623-27078 phone hangdana thamjare dial to birak laga doctor digi khangbining basing hangbirak pa yaragani doctor hojik si heart attack ki si khoi mipum tingna adum taba thokpa lekai da khunda thokpa ama event ama to oina tawi aduga atai achamba anaba gumba natana masina miyoibagi punsi da temsing na ba punsi loman bangamba thongdok ama oibanina heart attack se karino amta takpiyo mse haksang da kari soibadagina. In the first place, thank you for having me in this studio to share with the people of Manipur what is heart attack and how to treat and how to survive, how to save the life in the acute phase and how to improve survival in the long term. Takpiyo. Heart attack sina cardiovascular disease is the commonest cause of death in the world. The heart attack is a deadly disease if not treated promptly. Aduna number 1 da heart attack si torkadore habasi khangbama awareness ama darkali Doctor pen hoide yamna thuna yenghoragadi magi chance of survival in the acute phase is high. Hek thuna yenghori ngai di magi hospital admission toroga discharge to matamda hingna tholok phaiba. That is one point. The other point I'm trying to emphasize is that acute phase the treatment the fazana ta hogdragadi kuina hingbagi chance name have. Aduna aina London dagi halaga hagi dedicated heart attack treatment center aina hogdokjai. See, that is in line with what is being practiced in the London area. London da hagi heart attack center aina hack aina practice the way adugi schemes da yamna successful oy aina khangbadagi Manipur da Sky Hospital da hogjagibni. Ahan phone call simta lokachage. Hello somgi hello ming leifam takpiro wahang hangbiyo tajare ming leifam do takpiro hoi kumpham makhati naurem rajoni sa takpiro wahang lakpiro akoi gi mi woi ba mana heart attack chi matau karamna heart attack torukpo ya bagi thibam da mai mong da sithom ji kamai to ulapake so oro mate no ai tabra kamai to buno sarwana utang takpiro ga basi ki kamai da ngakto ke dagi sindaga takpiro bhai jeni hoi pani ai sa da heart attack tholakadore adagi thoe si kamdongna khangadage karam mioi kanglup si heart attack torukpo ya bagi kanglup ki manung da chan bagi am takpiro doctor. Sigi wahang siam phajaba wahang ni aduga is very important as well. Heart attack si suddenly without prior symptom ayam togande. Aduga hana symptom khara lei raga dei symptom si sum hengala kanda gaklauna heart attack tobana aya aduna ayam oi. Aduga kogi heart attack torom dai tobosi torom dai da chest pain thabak naba si kogi Mamna heart Sidita Nanjalakbadona pressure symptoms high Kaduga. Aduna Tabada Suyam Kamam Dana
haina bam lay heart attack ta chest pain tor ko ji thabak na ba ji kwai de gi na kaw bangam da ba ana ba ma oi akhoi gi symptom ma oi na hai chik pa khwang na ba sigum ba ga loi kaw thok ra ga sine he na aduna ji surup thak pa si one of the common causes of heart attack ni surup thak pa smoking ji aduna smoking ji heart attack tawdringai da di nang surup thak pa si to ne na hai ji to oi ba heart attack to gra matung da di immediately akhoi na within 24 hours ko ma da nang ya surup thak pa da gi ni aduna heart attack aduna surup thak pa si amuk surup thak pa si tok dra ga di second time heart attack to ba gi chance yang wangi ko hai ba ba ma surup pan ba ya 100% comply to aduna aduni adugala adigi sor hon ba sudden onset ko gi sor hon ba waina su ko sor ba yam sudden choking sensation ana ko gi sor ji hek tat ki do bugum ba khang khang ugdana mar mi ja dana doctor ngarang handi lokhura me ha na tongan mam ne aduna ta bada adu lere ko aduga hujik adigi miun chong bada miun si sudden onset se hoi palpitation ji dang tor ba gumba ko ngawrok pa dizziness tu ge tor ba adugumba adigi amana uncommon di oi ba aduga it's not impossible aduga adudagi sina ko gi epigastric region si da ko gi ne pukki mayam na di ko gi thajin sogat pa ji da sidai ji tor ga ko gi vomiting gi sensation do gi nausea and vomiting and ko gi oning ba othorok bu su yaw re hoi aduga above umbilicus ki mathak ta ko gi umbilicus si akoi gi pukki chakhau gi mathak sai gi umbilicus je ko manipuri da akoi thirin gi paring do idori umbilicus se akoi gi khoido gi mapa swai se khoido gi mathak ki sidai da narak pa je ki nausea vomiting yaw ra ga di hoi sudden onset ni gai se ba adu war ga di chingna ba heart attack oi ba ya ha bi sim khan bi yo aina ta the last 2-3 years the patient ani hum di koi hospital di na te lai gi da ba yaw re ai no da ai gi mari mata ama su yaw na har ai koi gi ke no sing ji di theng na ba sign symptom di koi gi ji nausea vomiting ni ko nausea ha gi oning dor ga otho rok pa de pukki or winning na pukki rum da salo hoi gastric ni ga na ga sum lai to de matam ji mang gi bhai tare ko hoi phone call am to lok chage doctor hello song gi mingle from takpiro wang hang biu sa ai hangang de thaba thojong ga wisa thaba takpiro sa koi ma ha attack to ga akoi gi chance haidi hingmagi chance se leibra leitabra sitaingong da gi si tawraba matung sida akoina hamba thengna ba sida takta yodringe gi manung sida akoina tawba ya ba imung manung da thengai ba koina ti amda takpiram takta bawga pukhapagi manung sida phani sirgi matang dani ngasi doctor ne yamna marik chumna takpi ga dori se heart attack si thengnare adu masi akoi gi hingbagi possibilities kyam wange takpiu mane siju fazaba question ne haje ke heart attack si tawraga di ko manipuri da kam ko heart attack tawraga di asibi kheda tai ga na aina landani lakpada hainarami adu si chumran ju khali treatment tawraga di heart attack si is a deadly disease adu kari tawraga kari to hogda ge habdo adu di diagnosis tawraga di mu heart attack ki treatment da sinari vidak si double edged sword na ko gi phajana appropriately sinara di yamna kanaba life saving oiba aduga maram chadana sinaraga di mu kogi side effects lakpa yam chawba yaw adugi su leiba with medicine oi hajari ba ko aduna si isagi hujiki aina banjagriba symptoms jing si amana draga one or more lairaga di adu in particular those patients having a hijage heart attack common causes si diabetes, uncontrolled hypertension, high blood pressure. Number 3, the history of smoking. Number 4, cholesterol, dyslipidemia. Cholesterol si makan mangasui. Mangasui di sigi abnormal oina high oiga treatment tawdana wang thambadagi. These are the 4 major causes of heart attack. High minor da higher na kogi minor da higher na uric acid wang ba have ko adagi obesity noiba sedentary lifestyle phamaga dang thamok to ba aduna masi gumba si su minor da thambe yai aduni
aduna masigi symptom sing sigi hana si laina sing leira akoigi laina sing leiraga chest pain tawragadi adudi almost sure madu heart attack oirani haisibadi adumadi ai haijani hoi hello line da lebiragadi ming leifam takpiro wahang hangbiu hello phone ngai boy na makha chatha hujiki thaba hangang dagi na hangbiraki badudai da akoigi heart attack si thoe hujikse hospital di yaudri minute 15 gumba changa do bagi matam se sidai yum da kari to jo hoba ya bage natraga ngasai lakadoriba ambulance paramedics yauraba ambulance to madu gi train toraba staff sing du ngai bagi minute 5-10 du adum yaribra kari to hoba ya ge tapio hujik akoigi scientifically di ka gi proven di tawdri adu suspected heart attack ta koigi antiplatelet haidana aspirin yamna hongba hidakni guli se aduga manaba tai clopidogrel kaina su lei ticagrelor kaina su lei adu natabada aspirin si tablet akoigi amada 75 mg yawi aduga dose di sei 100 gi makhada oiraga di 300 mg si koi sairaga ising kharaga yosan bi horaga di aigi at least hospital ICU yoba nangane ba nang bagi chance wangi adune aduga 300 mg magi ogdroga su ko tablet 75 ki usually 75 mg tablet si phangi ya matam da mari si kuchuk sairaga ising kharaga he yosan bi horaga di adaga majina it helps improve the outcome in the acute phase also hoi aduma leire adu dagi hena isana tawning tawya basidi kan tawde ayam balaiti aduna thuna yaringi thuna jegi khoigi ambulance khoigi aina dai panjagi ba khoi patient hadak khara koidana in the last few months da khoigi within 10 minutes europa khoi aduga within 30 minutes europa yam thuna yaurengai golden hour ina doctor golden hour na hajer je in golden hour ji golden hour sidagi hena tension na golden minutes na hajening hai baduna yaringai thuna hospital yowa thuni yengai di patient hingbase yam thuye ba duga ayam na hele ba duga hospital dagi discharge da bojo ba within 4-5 days that is chale it discharge it da bojani hello takpiro ming leifam wahang hangbiu phone to jerbe hagasi khangabuk chorwang part 1 dagi lai stram hemanta takpiro hemanta ngasi gi thambibu topic sta sai gi doctor haibu wafam kudimuk ta jare do doctor ko gi heart attack si da ko gi only BP blood pressure wang ba si khaktan control to ba taka lai bra natraga na ko gi miu bu da mind depression awana na ra mi sna wakan no ai tan lai matam du su heart attack ki to bu ki percentage wang lai bra masing batang da khajitang makata na khangjining ba pani doctor na BP khaktan na te su lai na ngasai di pandi khra bani tapio stress tension siga su ji stress ka di yes stress can cause heart attack stress si physical stress obi ai ko ge duga mental stress su heart attack heart stress tawi aduna hana khara koigi heart ki coronary arteries and heart ki muscle sing si supply to ba koigi utong youtube si koigi YouTube hai bidi na dekho koigi utong hai tare ko koigi coronary arteries si khara ga di phun ma hora ba duga heart attack to godab din jaba adida mental stress na heart attack to hongi aigi patient ama 57 years da kaimta leita ba diabetes leite aduga check to ba ko hypertension BP wang leite cholesterol wang de adigi surup thakte aduga major heart attack to lai at age of 57 aduga di cause tai thiba di stress na oirame hoi aduna di stress is factor amane na loba yare hello minglei from takpiu wahang hangbiu hello good morning sir good morning takpiu phone to jeri ba ai hat tai tagi thongam na budi ko jai sir takpiro na budi sa lensin biri ba ko gi sa dagi ai na khangjening badi sa ya ko gi popo da ngai ri ba sahi ya ko gi zero da lai ri ba ya ko gi anan da hai batare heart ki problem lai bagi symptom ji ai khoi na karam na khanga da bagi sir aduga ya ko gi tari gumba anan sida layam lagadi manak na pada laiba medicine doctor amada hekta tanaba yabagi khudong chabasi laigada haibadi matanda tension biri ba sadigi wafam khara thaje khanjage sar anibu amuka hana thaje teri sa
Funny, funny, Doctor Degi, Tabisi, am noisy phone to Birakpa, Popadegi Loiner Pangang Singi, Sahi no riba, congenital heart defect, Doctor Sing Habibese, Masigi, si come down a Kanga the gay, Doctor Gi, Nakta, Kamhaina Mo, the Nuita, before Agadi Porakadege, at the nearest Igi primary health center, the Libidi, but Doctor Sinduna dum lying by Abra. Masigi questions issue, am na relevant or important or hijage, directly the Mari Lenadraga show them a panzeramge. Magi Pokpataki Yarupaka, the congenital heart disease, and I say that I am the heart the whole labor, Duga heart the whole leg show, artery, heart key, hearty tholopo artery, aortic, aorta, having a pulmonary artery, have see as overseeing see Kuzena, Stinos dona, Polakba, Siawi, Aduga. Amana yam uncommon way with a heart attack a marilena na. Alcapa had an amale, my coronary artery see right, okay, left ventricle degi, Tolapa aortas degi, originate of Gadoni. Doctor Aduna Tabada, originate of Ragamagi, course wrongly go abnormal course or idana, aortaga, and they give pulmonary artery, Marachi the Sangrava. Doctor Matakta Legata, which is the Marak the Sangrava. Other Nangsi, Kappa Matamda, Kappa Matamda, intra thoracic pressure, Haxa, Cheski, Manungi pressure, Wankalapategi, Ujiki artery as of a nation subsundana, Ujiki artery massage, Ujiki 3-4 millimeter diameter Katani, Doctor coronary artery, important organ PE. The subsun Matagi. Supply the Gamoidori. Easy supply, okay, heart muscles supply to Gamdana. I don't know, okay, Sor Honbang Gamoidori. So Moidaba, they cannot talk Narapaya or ever. The Nadamangsi, cup table. Oh, Sumangansi cup. Kapura Gati Magi Masikin White of the White of the cup, Nadanava, avoid on Mamma Samatom, that them Hinazareva. Adu Hinazarena, my abnormality to the correction to bit of the Yadava. I don't know to get up to home the Kaladuga. Ujik Anapada Medical Center, the qualified doctor, the Tanaba Habisimadi, Simadi is a must. Phone call on the local check. Hello. Songi Mingle from Tapiro, Wang View. I told Grayson about Bigi, Bonemanga, Tapiro, I know what they like to get the mom, the Dr. Yakomongon Pizzery. Could you make a issue from Mongol Pizzery? I know Hanging is a quickie hot. Now, with me and my queen Manipur, the one number outside who work but she Peshanum Sakamato, one of the quickie. I took Nahaz in a youth, Kotomayama, Senator Machine Hot, Naraponia, Osho Libra, Katang, Dr. Rick Hanging by that. Funny. Dr. Tabi quick music, Manipur qualified Tamu Ishayauna, Dr. Ishayauna, Dr. qualified over Mayamum Lere, infrastructure, Mayamum Lere, but still a quiggy Mapanda Sum Chatpagi cases, Kara, Dum Ubagi or from Nibon bin attacked Ise, Masigi Matang the Ishagi recommend. And I Pasito of the Zamanamuk, Wigi, you took Boga, yes, Isasa, I don't know how to funny. Quiggy. You see Kahanataga, heart choked na quiggy heart failure than Lakiba see the Muramak the Yawi Duga, 20 lambas Yawi. The Huzik decredi hundred. Look a hand is a 20-30 says the Yamnangana. Heart see actor, complete severe heart failure. Heart body function down the heart rubber pump down as the gi blood sikam thoraga all over the body the circulatory in Nigeria. Doctor. I don't know the alcohol excessive use of alcohol and a long time use of alcohol. It has caused so-called alcoholic cardiomyopathy and heart failure. The machine treatment ahamata with the response Fazana Tawi, Fazana improved the way they get this Rakanda. And they check up see Mukalamaga, they muk like to be. Like the day when Pondona, Commander like to check up Matamore and I have said that parents in Naga, who is always at the Habumba. So at the IC alcohol, Takano Harakani, Habisigi, a quickie, a Dugumbagi, Wakanamda,
avoid the was masi to winu Follow up tawgadawni haba. follow up tawgadawni aduga alcohol say alcoholic cardiomyopathy haibasi asi yamna the recognized entity ni aduga it is a cause of death death at a young age simajere aduga having said that aduga koi social use haiba adu the all over world da kai haibadi heart effect of haibadi late use bogidi aduga it's better not to drink, but if somebody is rare okay sahi da muraga ni rak social gathering da binge drinking the avoid to even whatever is the case I did tham dam tha ga binge drinking ai na koi ngau na thakwa thakpa gi kamu se adu di to binu hoi da hon jing de du amana mapan da chat pagi hai bisi koi gi han da gi koi na sky le jing the sky da ji koi sahi tara sure du koi celebration taw se da free OPD ga yengi adagi free open heart surgery su tawdori 15 of January dagi adu ko yam nungai ba matam ni haji adan sahi hoina 2015 dagi horopasi the first open heart surgery in Manipur ni the first device closure of heart holes in Manipur ni aduga complex ko gi coronary angioplasty and standing Manipur da hamani palpitation da boda EBS RFA si Manipur da hamba 2015 da hogi bani hoji si dum chathari aduga atai jaga da irei leiti hai na tai aduga Assam da su leita adu Manipur da dileba for the last 10 years adana siguma si leina mapan da chatpa su yawi khangdana to khangna chatpara haibadi adu ai haib ngam jidre aduga Manipur da ayamba si Sky Hospital di ayamba leire aduna full fledged heart hospital of Manipur aina hygiene hoi hello tapiu tajare mingle kare ba ai se namol phojing tining dagi hagoi ba mi boto ba aina ngdening badi ko tapiu hana badi ahal ganna haga kanana oigeni masigi matangan sida takpiramu ba aduga exam ayada yum dagi mapan sirade sindok ta badi lari ka adom pa badi masigi heart ki problem leibara natraga leitabra masigi matangan sida tawrang na takpiramu ba Funny doctor dagi tabi si sibu chahi angang hal nupa khaidok pra made hekta thengna ba yabra heart attack se doctor tapiu heart attack haragadi physic hanadi sahi koi ko for men after the age of 35 for women after the age of 40 see Great Britain da di ko si koi government ki policy program gi makha da si heart attack to boya ba gi chance leibra adigi mai gi risk factor haidana gi diabetes leibra haidana thibagi free scheme amma tawgre doctor kuire aina London thadok jingai da say 12 years old sure adugumba masi that's very important adu han hojiki risk factor hojiki heart causes of heart attack sing so major risk factors sing ji leiramagadi madu treatment dawragadi heart attack to wi chang yam handa doine ba doctor aduna western countries in particular United Kingdom da heart attack to wi chang yam handa re in the last 25 years aduga India da di unfortunately heart attack ki chang it is going uphill hingal e was hingal aba adune ba aduga hojik kui dana in the last 10-15 days back da hoigi say 53 years thing ai ba neurosurgeon ama hoigi 3-4 days back da magi ECG resting ECG na ECG is the hip ga da boni 12 ECG da bodi normal na hai aduga 3 days later he suffered from a massive heart attack and died India gi mafam da mani ni hengre hoi even doctor phawa masi keno ba age 53 da ni hoi na hasuri ba masi resting ECG da normal oi hoigi non diagnostic oi ba heart attack uttaba haibasi 20-30% sama da kundaina kunthra boxi non diagnostic ECG oi doine ba adu ragadi heart attack mai symptom duna heart attack ma lagadi adu atai risk factors yauragadi koina atoba test lei koigi cardiac marker side na troponin kaidna lei ko troponin test blood test ni aduna dagi dum yengda aduna in addition to that hoji akoina Sky Hospital si nei si echocardiography in emergency room doctor echocardiography si tawmatam do waragadi heart attack si tawramagadi
my heart muscle is sondan layer maneva heart is sondan layer maneva adu orgadi symptom duga aduga orgadi aina treatment ji combo drug therapy ji taklong thajale haidi kaino this is a question of do or die never adu thawdragadi my heart is sondan layer even if he survives in the acute phase combo drug is a combination of drugs drugs and injection jawa tablets jawa tablets cd am thuna hajari aspirin jawa cd am thuna dum within minutes ta adum hekla kodagi within minutes me do punchi kanana bagi ne kanana badanatna long term survival da lemori ba punchi ki self sing da healthy oina lena ba healthy oina plus longevity ji hen gi ba aduga heart attack si tawraga acute phase da survive tawraga koi na dum bunsirani haibidi nate hoi aduna ni adugi ka in this context aina ji hoi gi sky hospital da gi research tawraga aduga hospital gi data sing ji publish tawre American based Journal of Cardiology da adagi last year tawgibani aduga masida mayamna adi internet da phambirabni mayamna su yingbiba yai aduga sida khoina heart attack treatment center sida am thuna yengiba aduga da kai combo drug therapy ga sinaga yengiba patient sing ji we followed up for 2 years ki matung da khoina muk check da matam da survival ji yang wang le me ba hoi aduna sina world gi survival average da gi herli hai bisi khoina phongja garabni hoi adu internet ta yaurabni aduga world da accept tograbni that means there has been no comment against that koi ujare doctor na koi gi lead contributor oi biraga jiki journal gi article do ujare loshilakpada doctor khana janing badi am leiri area adu mathang da khana jaba tare adu loshilakpada miyam da doctor gi maiki de gi heart attack thok thana bagi lambi kitang takpiro number 1 da ko koi gi avoidable haiba koi gi major risk factor major causes of heart attack is smoking si maiko season ba churu thak simati it's a poison haina hajarage it's a killer hajarage tengiru na no shuru ba maiko gi sima adaga tokpa si haibidi adu han thama basi to haibasi di haibidi lai adu it's not easy to stop adugi agoina society na family na adagi koi from the health department dagi koi health care professional dagi koina mating pibi tare hoi aduga atai control tobo ya lokthok bodi ya daba control tobo ya haibidi diabetes haibisi control tobo ya koi sugar se koi du yaurim ne ba khara hen baduni adu control tobo jidi ya ba adu control tobo gadi my life longevity si normal near normal oidoi ne ba aduga heart attack tobo da natna ko aduga dagi exercise me am important ore adagi amu khuji ki gano side da exercise is the best medicine haining aina exercise di makhal kuding magi exercise to we besima important ore aduga blood pressure control to biragadi khoji blood pressure lai ribani ai gi blood pressure 120/70 ni excellent normal ne hidak jade ai exercise tawi kodaga aina exercise tawraga ai gi health phatna aina example ma pi doine mani adoragadi aina weight fazana maintain tawba ko exercise tawba degi hojiki bp control tawba cholesterol level magasu cholesterol gi hidak sadana cholesterol si control thamagadi am nuai jere heart attack tawbagi chance yamna handai kani yam nuai re heart attack tholakpada kalhounaba gi lambi sing khoi gi sky hospital gi chairman namadi chief cardiologist dr Lairikyengbam Shyamkishore namarik chumna takpi khibagi damakta dr bo gamkheli tana thagachari thank you